Nisam se stvario, ja sam već ovo sve spremno. Prvi mit koji ću uraditi je Tranvillager. Villager spawn pack. Ovo ovako je struktura sa ovim. Tako da mi treba bilo koji podatak. Steed. Stavimo villagera, malo vežiš, baciš u malo dispenser, uzmeš button i vidim, ja nisam odbio, ja sam ono spremno. Ok. How the fuck? On je naturalno prvo. Ali mislim, gdje možemo na babe vidjeti? Mali ne znam će se baš se desiti. What the fuck? Vidim. Ovdje zombi. Bližim tu. Onda drugi mit doći do Iron Golem napad. Ga buffkaj. Vata. Da, ovo je svet koji smo vidjeli, pošto je fail recording, pa... Da, mora se napraviti s njim, tako da je to dobro. Ne znam da nije. Čekaj mu samo na Iron Golem. Ovo krenuo da beži od Iron Golem. Ovo krenuo da beži. Znači da se prebeži. Samo jedan. Ok, ne napada. Barno, ovi svi je crazy. Locate. Structure. Bio. Jasno. Da, ovo je najsmešnije. Dragon. Trapa isto Ender Dragon. A koliko je Dragon privatno? Ovo je sve. Ovo te ubio. Bio cool Adam David kad vidim zombi. Što bi normalno ubili. Ali nisu. Evo svi, neki skjel. Evo meni zapomnem. Da. To je bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako ne zapite like i subscribe. Se vidimo sljedećeg. Ćao.